na ku ilanya tengku gro gukun ai le ganyan lukun balik lon pakon bek mulang li tengku habis tengku hek ke bang pubut anu tanya oleh nyalam watena gelake peng buleun si buleun nyan karu ngan tengku pe laporan bapa gesi wate tacik padum peng buleun marbe rupiah wate ke pubut anu tanya tiploh macam tiploh baulai tiploh macam mi kejak tagonyo tengku ijikeun ke maklum ilung ai ku boleh kayaknya habis di malam ke maklum iklik tago je tengku iji geti abah lo kejak tago je tengku iji ruduk-ruduk punggung lo ilung ai ku boleh kayaknya tengku gaduh lalu bak ke pedamai-damai nak tanya nyana wate hijuk peng buleun kelom alah jahat peng buleun dah peng buleun maka malamnya menya golom gelaken hijuk aju mi hana apa walam baksud hana itu baca surah yasin li robet karena hana pernah tatitip bak dayah olehnya lam kiban tengah iklik-klik robet antu-antu droi bak tiang iwa wanu yang di pesantren Buno Sotabonan mi rampu ke iwa rampu ke itu sembahyang iduk baulai urung ji ikut bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin bacut sampai beh surat yasin watenyan baru teh mata tanya mi tatanyang sawa kata anu mak alung anu drone yang mejuk udayah jamun lon pikir kata hana yum nu lon pikir kata hana makna nu lon pikir kata hana manfaat udep nu tapi malamnya kata buktikan engkaulah yang mampu membalas jasa orang tuamu nu baca yasin lebih ya telun mak ben ingat tanah belangarat barat mak ben ingat lampurat timu mak ben ingat laut yang naluah mak nekun mak kalimah la ilaha illallah karena tanya lalu dunia hal lepas takun mi ijak gate bi peluang kepada maklum supaya lepas gukun kalimah la ilaha illallah ijak bagate hal lepas ijak bajarau-jarau hal lepas tiba-tiba karena anak yang berilmu pengetahuan agama lepas takun dia katanya la ilaha illallah nama madaonan mi icok tanya putrun ulun itanya baru ngampung maklun pernah kepuput salah ngan rawana maklun pernah puput hana jero ngan rawana malamnya uranya melalui lisan lun selaku anak lun laki maaf terhadap almarhumah kayang kagua ba Allah Ta'ala kana pemaaf gejawab le urang kampung kalun pemaaf tergoncang arasy Allah karena anak yang berilmu pengetahuan agama mi sudah tap udep lun mi tidro anak petani hana rezeki hana peng udep untung-untungan gukun le ayah lun anak mentuah ilun anak kasi kurung gukun le ayah anak mentuah almarhum Allah yarham gukun anak gatah rencana tamat SMA ayah ilun lun kuliah anak mentuah hana le abang kalepah adik mentang ubud gata yang rencana lunjuk udayah tatin menyanyian permintaan rawan ayah siap lunjak udayah netitip lun badayah cetrung ayah nyawa anak mentuah kuintatkah kena bek kawawa kuintatkah kena bek keharap kusawa pakon ayah karena lun katuha ku minta rezeki kekah cula calo lam blang ro malam trubak gelah nam menya katamat mahli kapegah bak lun anak mentuah trublah nam mi lun khatam kitab al-mahalli dengan Tengku Muqtardi idi ulun tuan wo lake idin lun pegah ba ayah lun ka khatam kitab al-mahalli menyo ka khatam anak mentua sabah tu permintaan ayah puatra ayah pudong dayah ngenabang lun budak dengan tubuh yang ubud ni lun satok lun peturut ke nurung si lun pudong dayah alhamdulillah orangnya dayah ulun tuan kana kajalan 8 tahun mi sidra jatuh ulun hira yang paling sedih lam mi wate meninggai almarhum terus telpon kepada ulun Tengku Taufik ayah dron kana wa ba Allah menyatro nuwa ne pesuci nuwa bagah-bagah
dari lok semawe long putah honda milen wa rumah watetro rumah golomna jaro lain yang semano urung siklun golomna jaro lain yang uut kotoran urung siklun awai jaronyo metipek yang pernah gejo udayah jamun yang pernah getitip pesantren jamun wate kena meninggal dunia lun tuan yang balah jasa taud gekelima ut anu metuah ya hubut gatak geperayu sehingga gatak kalaginya rupa malamnya gatak kacedah ut anu metuah hana memadaohnan mi bedah tubuh lun gekele ungkui mumai cok ayah tinggal pengah pertamang dalam ruang tempat semano mandum bek nak yang tinggal dong pegah apa kakak bang akak adik tamang ada tua untuk satu jenazah urung si satu menyertanya uat menyertanya yang semano Allah akan gebi rahmat terhadap urung si gedanya lun bedah mi ngenadun-nadun lun ut bacut perlahan demi perlahan sehingga beliau bersih disucikan lung pegafan onenya lun meu ke tanah lapang bak halaman watenyan mi gekeleu rengampung oronyo bet tanyo dang imum pakon mi kanana anu drau yang kamalim geintat udayah jamun beliau tidak pernah berkata apapun hainu nyoku ditip kah badayah nak lepah ka semayang jenazah gelun hana gekeun sapuwa mi tapi Allah memberikan jawaban setelah beliau meninggal dunia wate masa kamu dan nadi daya abang gepoh hanai jakbut adik gueng bak kulit perut adik gueng bak punyun pakon nyo tugah long hana tuah kah kutitip bak daya bek kawa menyogolom malim sehingga ikun leur gampong na anu draw yang jedang imum malam uronyo bek tanyo yang dang imum yang wehlam lun mi watetru bak kuburan geyu petalkin leteng kui mumsi gekun leteng kui mum uronyo perpisahan Tengku Taufik dengan ayahnya jangan kita ganggu lagi tanyo tak dampingi menteng uronyo perpisahan beliau dengan orang tuanya sehingga bacut-bacut dengan imata lun intat urung siklun gua ba Allah Ta'ala siapa hati yang tidak bahagia urung siklun tergoncang aras Allah hana memadaonan mi ico Al-Quran le murid-murid lun bandum yang na di daya annahla apa yang dilakukan hidup bak kuburan ya Allah Nabi beluah kubu urung si gurai kama urung si abi dibaca surah Al-Quran le 70 khatam bak kubu urung si lun berkat sawami karena berkat gejuk lun udayah gejuk lun pesantren cina bayangkan katanya Bandung akan tercipta apabila tidak pernah diantarkan saya ke pesantren dulu maka malam nyomi masa depan tanyakanlah harta yang melimpah bukan kekayaan bukan tahta tapi harta tapi masa depan yang paling utama adalah lobang 1 kali 2 meter yang tanya akan ke petamang udalam jawabanji pertanyaannya bagaimana kita memasukinya akankah diantarkan oleh anak yang soleh atau yang berdoa kepada kita ataukah malamnya tanya ke petamang lam kubu untuk malam itarik-tarik parang iwu harta warisan